Hi everyone and welcome to Smart Culture Education. This is the place where we make learning simple, clear and engaging. If you're new here, don't forget to subscribe so you can join us on this journey of mastering maths, science and more. In hierdie eksperiment kyk ons na die eienskappe van natriumpolyakrylaat, dieselfde materiaal wat in doeke gebruik word. Ek gaan vir julle wys hoe vinnig dit water absorbeer en wat gebeur wanneer sout bygevoeg word. So ek begin met my natriumpolyakrylaat. Dit lyk soos gewone wit kristalle. En dan gaan ek nou water byvoeg. Kyk mooi wat gebeur. Jy sal sien die poeier verander onmiddellik in 'n gelvormige stof. So water beweeg in die polymeer in, deur die proses van osmose. Die polymeer bevat negatiewe ladings wat water aantrek. Wat dink jy sal gebeur as ek nou 'n lepel sout byvoeg? Kyk wat gebeur nou met die gel. Jy sal sien die sout verlaag die osmotiese druk. En water beweeg dan uit die polymeer. Hierdie praktiese ondersoek wys vir ons hoe natriumpolyakrylaat werk en waarom dit minder soutwater absorbeer. Thank you for watching today's video on Smart Culture Education. If you found it helpful, don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. And if you want to stay updated, tap the notification bell so you never miss our next lesson. See you in the next video.